Masak-masak, it's so easy. I heard you got it bad. Nih, tadi kita udah bikin ya. Kita bertiga bikin es pisang hijau. Kalian cobain deh. Nah, And it's more than a little crazy. I've been dreaming. ayo sekarang kita makan yuk. Let's go. Udah gak Ayo, sabar banget nih. diaduk-aduk cara makannya tuh. Aduh momis, kulit pisangnya lembut banget. Pisangnya juga manis, ditambah dengan gurihnya bubur sumsum, bikin semuanya yang coba pada seneng tuh. Guys, gimana rasanya? Enak gak? Enak banget, Mbak. Enak banget ya, enak banget. Gimana? Menurut kamu gimana? Bubur sumsumnya gurih banget, terus rasanya segar banget jadi My mantap. nature, my tendency to make it seem like I really wanna be Masak-masak, But you it's so easy. my disguise.